Ovo je Čempo radi, uživajte u videu. Nemojte to pisat, ono, ti isto Čempo jebote. Kaj uživajte, ono. Do jaja. A? Kaj veliš? Sa Gedom pričam. Gedo, bok. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kaj radimo, Borna? Bruno. Aj mene nacrta, možeš mene nacrta. Teško. Nisi tak dobar. Ja dosta šizofrenično crtam. Šta crtaš? Kuglu. Ajde, veliki artisto. On se ste kopica možda. Imam njihove, hvala ti. Pa, Izuzetno. Ali iskoristit ću se. ti si gori od mene, jebate. Evo, to je pravo pitanje, od crta kuglu ili krug. Istina. A, ne kupi ih Ja tako. mislim da neku drugu crtu. Jer ako ne zna razliku između kugla i kruga, to je ono malo... Dosta upitno, da. Onda sam u problemu. Lik ti bi trebao biti dobar u ovome. Ajde, oponaši orka. Kojeg? Iz lova nek. Ja znam, daj samo ponašaj. What task is there? Are you hero and obey? Police! Ajde. Šta? Kreni. Crtam od jebi. Ne, kreni za video. Ovo je dosadno. Pa znam. Ja te sabotiram. Neće si. Jesam. Neće si. To ti je prijatelj. Evo. To mi je prijatelj, da. To ti je prijatelj, pokaži se. Bruno. izglediće. Bruno. Bok. Čao svijete. Nečaru. Što želiš od mene? Ajde, kakve droge to crtaš? Da, ovo je istetovirani glavić penisa, ako vas zanima. I rupa. Evo vidiš on. I ovo ide dalje ovako. Marija, ideš na YouTube. A meteor. Kao. A zakaj se ne spustiš, ono? Zato kaj se okrene na opačke. Okrenulo se prošli put kad sam probao. I swear. Takvi ljudi rade na Infogameru i još nije dobar prijatelj. Užasan sam. Koja bi me majka za zeta htjela. Ja sam mislila da će tu pas neki tvoj portret, ali ništa. Pa ne, ja sam... A trebao je. Ja sam htjela, a još ovako s maškom lakše mu je nacrtati. Baš. Moraš dostao samo oči pogoditi. Da, ne, ovo je cool. Evo igram FIFA, Čempo. FIFA bude. FIFA. Jučer nisam snimao ništa. Joj je govna. Nije mi se dalo. Danas, evo malo sam snimao. I još ću snimat. Koji je danas dan? Treći? Da. Kak ti se čini? Ne znam, ono. Mi se čini kao savršeno adekvatan odgovor za ovaj Infogamer. Da. Evo drugog Kerika. O Kerike. Hello. Mamoran sam ko Isus. Imao sam brucošijadu jučer na večer u 11 sati. Imao sam u 8 ujutro predavanja odmah. To je to, samo HC. Spao sam 2 sata. Ajmo posjetiti, ok, ideš ti pod ne, ajde. Oh, sorry, Znači svaki put. Joj. Za ovu tugu nema reka. To. Ti nešto zapevaš, blago nama. Daj, Da pijam, odrepuješ nešto. Ja neke svoje gluposti. Ovo, Ne. čaj. A ne bi. Ne znam. A ne bi. Jebote kurac, ne pjevaj nešto. Pjevaj ti Neši. Neću ja pjevat, ti imaš mikrofon.
Hoćeš mikrofon? Imaš i ti mikrofon, nemoj jebati. Šta me lažiš? Bog te mazo, ono, tu mi teraš na gluposti. Okej. Biću brzo kod toga, nikad više s takvom ne bi, jer sve je loše od prije, ja vjerujem tebi. Sve što dala si ti, ne želim imati. Ej, 3, 6, 5 je prošlo dana, bez tebe bolje sam, uzalud me zoveš, ja te dobro znam. 3, 6, 5 je prošlo dana, bez tebe bolje sam. Kako ti se čini? Volim ja kad me ljudi prilaze, samo što postane naporno, tak da jebi. Onak, osjećam se kao da jesam neki kurac, ali opet, naporno je. Neki kurac sigurno jesi. Jesam. Kaj? No, kaj mi hoćete reći? Ti si čempo izgleda ko kolač. On je ćevap, kolač. Daj, ćevap. I ćevap, i kolač. I kolač. 3 soma odjednom. Da. Da. I kolač šupavac, da. Nije ga kako lako. Što ima ovdje? Ovdje imam svašta, sve što financira Europska unija, poput Gamečoka, Trip Fantastic projekta, arkadnih igara, to je čisto zbog mene stavljeno godine i to. Tako, stripova, vole stripove, hostesa iz Asusa. It's a me, Mario! Kaj ima? Reboot Infogamer. Day 1. Okej? Flex. Sorry, ono, flexam. To je kad piješ Monster, ona. Nemojte pit Monster, nemojte pit. Ne, nije dobro. Luka, 5 na 5 ribu. Daj ja. To. Koga? Ali te ubio te. Znači, GG. Znači, lik, ubio te. Ubio. Pa si ti kurči, ono. Mogu ja to nadoknadit, ali neću. Nek mu bude. Mlađi je. Da. Kako je mali ubio? Kako je mali potrgao? To je sigurno iz Fortnita pokupio. Da, kao što većina vjerovatno. Dobro, bar nije bio floss. Ja sam, ponosan na ovo. Zgodne male, čempo iza kamere. Imena su nam tu. Ali ja ga neću prevariti, ono, to... Ne, ja imam curu, nećemo ga varati, dečki, dodajte me, okej, da. Šetam ja rebootom i gledajte ko je opet sa nama ove godine. Kako da ne bi bio, moramo, ovo je već postala tradicija. A za one koje ne znate, ja sam vam David, zvan kao Doodle D, ili easter egg ovdje tu. Ove godine smo se malo napredili. Imamo još veći kofer sa još više nagrada i još više pitanja. Zabiberi mi jedno pitanje. O, hoćeš da izaberem? Ne. Ti ćeš izabrat. Ja ću se sjebat, okej? Je? Ti ćeš se sjebat. Imamo ti izazove i imamo ti pitanja. Pitanja, ne da mi si isto. Izazove su malo da, ono... So, you want a question? Yes. Okej. Jebate engleski. Sorry, ono, kaj znam, Koš kategoriju. Imamo ti Warcraft, League of Legends. Još manje znam. Oh shit. Imamo ti Legend of Zelda. Još manje znam. Imamo ti Castlevania. Još manje znam. Imamo ti Mega Man. Još manje znam. Oh shit. Imamo ti Doom. Još manje znam. Oh shit. Smash. Još manje znam. Oh fuck. Minecraft ili tak nešto. Imam doma, jebi ga. Overwatch imam doma isto. Jebote doma. Mijenjam pitanja, jebi ga, svaki put drugačije. Dobro, kaj još imaš? Imam ti Street Fighter ako hoćeš. Ne, još manje znam. Oh shit then. Imam ti Kirby-a. Još najmanje znam. Oh crap, imam ti Mario. Super Mario. Što da znam? Okej, a još Mario probac. Kaj još imaš? Ja prosim. Praktički to ti je to za sada. Editor, put in like whoosh sound effects. Alright. Iz kojih igrica Mariove moći dolaze iz šešira? Which games do Mario's power come from hats? Super Mario, Bros. Bros 3. Mario World
one. Čekaj, ja pitanje ovo Super znam. Mario World. No, it's not. Jedno je Come from Odyssey, Hats. a drugo... Tako je, jedno je Odyssey, tako je. He's on a roll. Duki to zna, Duki to zna. Znam za Odyssey, ali čekaj, ti još ima From Hats. Bullshit. Jedna I call stara igrica bullshit. Game Boy. Na Game Boyu. Super Mario. Like 90s. Bros. 90s. Super Mario Bros. Ali to ti je OG Nintendo, to nije na Game Boyu. Je li ekskluziv Fuck, I Game know. Boy? Kompletno ekskluziv. Kako si mi doletno, ti imaš sreću da ti ja nisam šakom zvučila. He's thinking hard, chat. He's really thinking hard. Jebeš me, ne znam ono. Ne mogu se sjetiti. Za one koji ne znaju, još jedna igrica u kojoj Mario dobiva moći iz šešira je Super Mario Land 2. U koji... 2? Malo jesam, da. Ovim starim što je što? Malo jesam. Praktički imate dvije moći. Fire Flower i Turnip. Drugačije, nažalost, ne mogu objasniti. Koja vam daje zečeve uši da možete letiti s kapicom. Neke lijebeš ti što? A? Lijebeš kaj? Jebem, malo ono. Kak jebote? Da. I have luck and, you know, see? I'm too chubby, I'm too cute. Što je zaključak? Učite o igricama jer Nije mi platio. Ko je? to je off camera. Girlfriend treatment, dude. Funko Pops. Vidimo se sutra. Ja. Ovo ti je jednostavan. Impresionira me. Znači, šta god misliš da bi moglo biti meni smiješno, to napravi. Znači, imaš vremena, gledaj, ono, može biti humor, može biti nešto onak baš ono akcijski, kaj god hoćeš, stvarno. Ako impresioniraš, obavezno želim. Ali, imam veliki standard, vjeruj mi, bio sam svašta. Aha, Ja. već je bilo ovako nešto. Bilo je, da. You know? I have a very high standard, trust me. Ne, ja znam kako bi ga impresionirao, ali to je malo presramotno tu. Sam da je. Ne, mislim se skinuti, pokazat kurac, evo. To bi bilo Pa to bi bilo i... Ja, evo ti. Ne, moram. Ćeš mi probati impresionirati, a? Da. Jel ti treba papirić, šta je? Ma ne, sam da je. Dobro. Jel ti znaš da ne bi trebalo što? Znam, ali... Ajde, let's see. Možda te on toliko ne impresionira, ali... Zašto se trese? Stil ti dobro? Nije. That was good. That was good. Okay? Je bilo dobro? Je, nisam dugo vidio da neko tako odvažan. Okay. Samo kad ovo nije tak jako i reći onak bude jači. Okay. Ne. Ne. Ajde, vidi kad imamo s tebe. Kaj sam ono, na hype. Here you go. Oh, nice. Thanos, to bom dal frendu. I tako je Hošnjara dobio svoju malu nagradu. Kada dobiješ ono jednom, dobiješ ono sutra možeš biti drugo nekaj možeš napraviti. Do nedelje si. Kreni. Znači, doj. Mogu? Neću. Pif na neko... I tako. Gotovi smo za danas. Odlazimo na Broadcast, Filip i ja. Good Game Show. Good Game Global. Frende moj, Good Game Show. Everything good game related. Broadcast. Keksi. Provjeri. Kako lako. Ne ti raditi sranja. Nikad. Treba jebat. Treba jebat. Toliko od mene. Zdravo. Ti ideš, vidimo se. Pozdrav za sve ljude koji gledaju vlog. Čak vas 500. Da ba 500 jebat.